uJesu Kristu inkosi wazalwane ngibingelela ababingelela bamhlanje nobamhlanje ngesinde ngibingelela abafundisi bonke intsha yonke nabantu abazalwane uJesu Kristu inkosi. Igama lami ngumbusi nothando wabangidi ngiswa eMtubatuba. Ngicela ukubonga uNkulunkulu ngiphamise udumo lwakhe ngezinto akazenzele zona empilweni yami. Ngicela ukuqala ngokumbonga unyana owele wami omncane okade egula ephethwe yisilungumane. After wazalwa ngo-2021 uNosiso obesiza ekhaya othiwa uThandi ngahlezi ngemuva elaleli iy'nkonzo zakwaMtsibande ebambene nomkhosi ka-21 days. Ngasho ukuthi hayi userious lo mzalwane, le nto akayenzayo ngiyayithanda noma ngiyayithokozela futhi. Ngaqala lapho-ke ukwazi ngekhaya lethu wasengijulisa ngoba sengiyi-member yaseNtabeni kaJehova. Jesu Kristu inkosi. Ngicela uNkulunkulu ukuthi usizele umntwana uNala igama lakhe ubephethwe yisilungumwana. Ngamkhulekele ngabaseRoma wasinda ngimyisa ngisho eklinikhi besisimbi ngenye indlela ngoba evuvukela ngisho ubuso evuvukele yonke into. Ngakhuleka waba right, waphinde futhi sabuya ngakhuleka selisaphela. Ey'nsukwini ezimbalwa ey'dlule uphethwe indlebe sangalala nje kusuka ekhaya usuphethwe indlebe. Ngamyekela ngangamenza lutho kodwa ebusongade ngikhuleka then ngasesenkonzweni uma ngusithole bafike bamkhulekela enkonzweni wafike waphila. Kuyimanje nje ukuthi indlebe yakhe ayimphethe sonesikhathi isiyamphatha kodwa njengamanje nje ukuthi ayisamphethe. Ngisacela nokubonga kimi ukuthi uNkulunkulu ungihlengile wangilonda throughout my high school life. Sekuno-4 years ngaqeda esikoleni kodwa izinto ebezenzeka kimi bengiyilo mntwana ukuthi uyahayiza esikoleni njalo bebhala ama-exam bekuba nogulo wenzakalayo ngiquleka. Bengingavuyi kodwa abazalwane ngingathandazelwanga noma ngithela ngamanzi noma kuthiwa sesibhedlela amanesi nje la nginomgodi la bebethi bayangivusa kungathi mhlawumbe ngiyazenzisa kodwa bengingavuki ukusho ukuthi bengithunjwa yisitha ngoba bengivele ngimi nje bekuthiwa ngizobhala ama-exam especially kwakuzoba i-maths ne-physics ngaze ngayiyeka kodwa even after ngaze ngashintsha isikole ngaye e-Richem nase-Richem wafike waqhubeka ngabona ukuthi inkinga kumina kodwa ngoNkulunkulu emuhle konke kwaphela. Ngangesifo senhliziyo sengikhona la ekhaya ngakhuleka bangikhulekela saphela nje ngisho odokotela basho ngisenayo inhliziyo nezinso nazo bezingiphatha ayisekho nazo sengiphilile ngegama likaJesu. Ngiyambonga kakhulu uNkulunkulu bazalwane. Sihlale njalo inje ngisacela ukukhuluma nje ukuthi sihlale njalo uNkulunkulu kuningi esidlula kukho kuningi futhi okusazokwenzeka kusho ukuthi ngoba sikhona la namhlanje kuyaphelela la indlela isazoba yinde. Ngisacela siqine okholweni siqine ekumthandeni uNkulunkulu ngoba naye uyasithanda. Silana nje unenhloso yakhe ukusibonisa ukuthi uyasidinga naye as much as kumele simdinge nathi. Ngiyabonga kakhulu bazalwane. Jesu Kristu inkosi.